Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mwese mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tuba tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu n'amakuru abatandukanye tuba tugenda tubagezaho abarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari n'amakuru rero abagenda agaruka ku ngingo zitandukanye nk'amakuru ajyanye n'umutekano ndetse na politike. Twihuse cyane, reka amakuru yacu tuyahere mu Burundi maze tubabwire ko hari impamvu zigaragara ngo zatumye Ndayishimiye yirukana ushinzwe ubutasi mu bya gisirikare. Ni amakuru akomeje kugenda abivugwa mu buryo butandukanye. Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yafashe umwanzuro wo gusimbuza cyangwa se wo kwirukana umuyobozi ushinzwe ubutasi mu bya gisirikare Pacifique Saguye, maze amusimbuza Jean d'affaires Manirakiza kuri uyu mwanya, maze uyu Nsaguye amushyira mu mwanya w'abashinzwe imibereho myiza mu bya gisirikare. Ibi byose bibaye mu gihe perezida w'iki gihugu afataga umwanzuro wo kohereza abandi basirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, perezida w'iki gihugu nibwo mu gihe gishize yongeye kohereza abasirikare basaga 600 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bajye gufasha igisirikare cya FARDC guhangana n'umutwe wa M23 mu rugamba bakomeje guhanganamo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu perezida rero w'u Burundi bivugwa ko yakoze aya mavugurura mu rwego rwo kugira ngo azabashe kongera kuyobora igihugu muri manda y'ubutaha mu mwaka w'2027. Nuko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza, uyu Pacifique Nsaguye ubwo yakurwaga muri uyu mwanya w'abashinzwe ubutasi cyangwa se w'ubutasi mu bya gisirikare mu ngabo z'u Burundi, ivuga ko nyine ngo hari gahunda ikomeye yari afitanye na perezida wa Kongo, aho bivuga ko rero uyu Pacifique Nsaguye ngo yaba hari amafaranga yari yahawe cyangwa se hari ruswa yari yahawe kugira ngo akomeze kugira uruhare mu kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bajye gufasha FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigaragaza, bivuga ko uyu Nsaguye cyangwa se uyu Pacifique Saguye we n'abandi babiri ngo hari amafaranga bari bahawe kugira ngo bakomeze kugira uruhare rukomeye mu kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida rero Ndayishimiye yamukuye muri uyu mwanya ngo kugira ngo akomeze kugira ijambo cyangwa se ashyireho uwo azajya abasha kumvisha ibyo ashaka kugira ngo uyu perezida w'iki gihugu abashe kuba yazongera mu gihe azaba yiyamamarije mu mwanya w'uperezida n'ubundi azabashe gutorwa. Nuvuga ngo rero perezida w'iki gihugu mu gihe yamaraga gusimbuza uyu Pacifique Nsaguye kuri uyu mwanya w'ubutasi mu bya gisirikare, yaje kumusimbuza mugenzi we, ariko bikavuga ko uwo yaje kumusimbuza ari mu ba hafi ba perezida w'u Burundi cyangwa se ari mu ba hafi ba General Ndayishimiye, perezida w'iki gihugu. Bikavuga ko rero yabikoze kugira ngo mu gihe azaba yiyamamarije kuba perezida w'iki gihugu mu mwaka w'2027 azabashe n'ubundi kugirirwa icyizere cyangwa se azabashe kuba yaba n'ubundi yayobora iki gihugu. Nuvuga ngo rero mu gihe yakuragaho uyu Nsaguye Pacifique, yaje kumusimbuza Jean d'affaires Manirakiza. Bikavuga ko rero cyangwa se amakuru agakomeza kugenda agaragaza ko uyu Jean d'affaires yaba ari mu ba hafi b'uyu perezida. Mu buryo rero amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara, avuga ko uyu perezida w'iki gihugu yashyizeho uyu Manirakiza kugira ngo cyangwa se kuko ari mu ba hafi be mu rwego rwo kugira ngo bizamworohere kuba yakongera kuyobora manda ye ya kabiri muri iki gihugu uyu ku mwanya wa perezida mu mwaka w'2027. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abivuga,
uyu perezida Evariste Ndayishimiye akoze amavugurura atandukanye mu gihe hari umwuka mubi hagati ye ndetse n'abanyapolitike bakomeye ndetse n'abasirikare bakuru mu Burundi. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye hakomeje kugenda havugwa amakuru mu gihe hari hagaragaye umwuka utari mwiza hagati ye n'ushinzwe cyangwa se n'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ariwe Reverien kuri yo. Bikavuga ko rero uyu mwuka mubi cyangwa se uyu mwuka utari mwiza hagati ye na Reverien kuri yo ushinzwe cyangwa se uhagarariye ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ngo yashakaga kuba yamuhirika kugira ngo abe n'ubundi yashyiraho abari hafi ye cyangwa se abari hafi ya perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo n'ubundi nyine ngo bizamworohere kuba yaba mu gihe yaziyamamariza kuba perezida w'iki gihugu muri manda ya kabiri mu mwaka w'2027 n'ubundi azabashe kuba yaba yatsindira uyu mwanya wa perezida w'iki gihugu. Nkuko rero amakuru yakomeje kugenda abitangaza hari amakuru yakomeje kugenda avuga ko yaba ashaka guhirika Reverien kuri yo ku mwanya w'umuyobozi w'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi kubera ko uyu Reverien kuri yo yaba afite umubano ukomeye n'abaturage cyangwa se yaba avuga rikijyana muri iri shyaka rya CNDD-FDD. Nkuko rero amakuru yakomeje kugenda abivuga agaragaza ko uyu Reverien kuri yo ari we muntu ukomeye ushobora kuba wafata imyanzuro cyangwa se ari we ushobora kuba yahitamo uzaba perezida cyangwa se umukandida w'ishyaka kugira ngo abe yatorerwa kuba perezida. Bikavuga ko rero uyu Evariste Ndayishimiye yashatse cyangwa se yashatse guhirika uyu Reverien kuri uyu mwanya w'umuyobozi w'ishyaka rya CNDD-FDD kugira ngo bizamworohere kuba yaba yakwiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu mu mwaka w'2027 ndetse bikaba ngo byanatuma abasha gutsindira uyu mwanya wa perezida akaba yabasha kuyobora manda ya kabiri muri iki gihugu. Nkuko rero amakuru akomeje kugenda avuga ko rero ibi bishobora kuzatuma habaho impande ebyiri cyangwa se hashobora kuza muri iri shyaka hashobora kubaho ibice bibiri, hakabaho igice kimwe cyaba cyashyigikira Evariste Ndayishimiye ndetse ikindi gice nacyo kikaba cyashyigikira Reverien kuri yo. Rero ibi byose bikaba biri gutuma Evariste Ndayishimiye akora amavugurura atandukanye mu ngabo kubera ko nyine ashaka kuba yakwiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu muri manda ye ya kabiri mu mwaka w'2027. Nkuko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza bivuga ko uyu perezida w'u Burundi nyine yafashe umwanzuro wo gusimbuza uriya muyobozi wari ushinzwe ubutasi mu bya gisirikare Nsaguye Pacifique kubera ko ngo hari gahunda nyine cyangwa se uyu Saguye ngo yari afite gahunda yo kuba nawe yarari mu bagira uruhare kuba hakorezwa ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko rero nk'uko bikomeje kugenda bivugwa uyu Nsaguye ngo yaje kuba yarari mu bihishe cyangwa se yari mu bagira uruhare mu kohereza ingabo muri Kongo, ariko bikavuga ko ngo hari amafaranga yari yahawe na leta ya Kongo kugira ngo akomeze kuba yashishikariza perezida w'iki gihugu kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko rero yari ari kumwe n'abandi babiri harimo Generali Ntigurirwa ndetse na mugenzi we. Bikaba bivuga ko rero bari bakoze cyangwa se bari bafitanye gahunda na perezida wa Kongo mu bijyanye no kohereza ingabo muri iki gihugu. Bivuga ko rero ibi byose biri mu byatumye uyu Pacifique Nsaguye yaraje gukurwa nyine muri uyu mwanya wo kuba yari yashinzwe ubutasi mu bya gisirikare. Nk'uko amakuru akomeje kugenda abivuga, Nsaguye bivuga ko mu gihe yari ku mwanya w'ubuyobozi bw'ubutasi mu bya gisirikare yari afite gahunda ikomeye ku bijyanye no kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikomeje kuvuga ko Nsaguye hamwe n'abandi babiri aribo Generali Ntigurirwa ndetse na Generali Agricole Ntirampeba hari amafaranga nyine bari bahawe
kugira ngo bakomeze kugira uruhare mu kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biho rero bari bafitanye ibanga rikomeye na perezida wa Kongo Atwani Felix Tshisekedi, aho bivuga ko rero ngo bari bahawe ruswa kugira ngo nyine bakomeze kugira uruhare mu kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko bikomeje kugenda bivugwa. Bikavuga ko rero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2021 muri uyu mwanya w'ubutasi mu bya gisirikare wari urimo Ernest Musaba, aribwo rero bivuga ko ariko bikavuga ko mu gihe Musaba nyine yarari muri uyu mwanya w'ubutasi cyangwa se ushinzwe ubutasi mu bya gisirikare, ngo hagaragaye ibikorwa bibi cyangwa se ibikorwa bitari byiza nko guhohotera abaturage. Gusa amakuru akomeza kugenda avuga ko mu gihe uyu Pacifique Nsaguye yafataga inshingano zo kuyobora ubutasi mu bya gisirikare mu Burundi, ibikorwa byo guhohotera abaturage byaje kugabanyuka. Nkuko rero amakuru akomeza kugenda bivuga ko yaje gusimburwa na Colonel Jean d'Affaires Manirakiza, maze Nsaguye ubu ngubu akaba yaraje gushyirwa mu mwanya w'abashinzwe imibereho myiza mu bya gisirikare. Nkuko rero amakuru akomeza kugenda abitangaza, avuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe uyu mwanzuro wo gusimbuza Nsaguye kuri uyu mwanya, maze agashyiraho Jean d'Affaires Manirakiza, ni mu rwego rwo kugira ngo kubera ko uyu Manirakiza ari mu ba hafi ba Evariste Ndayishimiye, ibi bizamufasha mu kuba yakwiyamamariza manda ye ya kabiri yo kuyobora iki gihugu mu mwaka wa 2027, ndetse akazaba yaba byanamuviramo kuyobora iki gihugu manda ye ya kabiri ya perezida mu mwaka wa 2027. Nkuko rero amakuru akomeza kugenda abishimangira, avuga ko rero uyu Nsaguye yaje gusimburwa kuri uyu mwanya kubera ko Evariste Ndayishimiye yabonaga bitazamworohera kuba nyine yaba yakwiyamamariza manda ya kabiri yo kuyobora iki gihugu mu mwaka wa 2027. Byaje gutuma rero ashyiraho uyu Jean d'Affaires Manirakiza kubera ko ari mu ba hafi be, ndetse bikaba byazanamufasha kuba yatsindira cyangwa se kuba yatsindira kuyoborana nanone manda ya kabiri iki gihugu, nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida rero w'u Burundi yaje gufata umwanzuro mu gihe gishize, nkuko amakuru yakomeje kugenda abitangaza, wo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko rero yaje gufata abasirikare basaga 600 abohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byaje gutuma hagaragara umwuka mubi hagati ye ndetse n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Burundi, ndetse n'abanyapolitike bakomeye muri leta y'u Burundi. Ibi rero byose byaje kugaragaza umwuka utari mwiza, ndetse biza no gutuma perezida w'iki gihugu afata umwanzuro wo gukora amavugurura mu bice bitandukanye, kugira ngo ibi byose bizamufashe kuba nyine yabasha gutsinda manda ya kabiri yo kuyobora iki gihugu, umwanya wa perezida muri iki gihugu nyine, nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida w'u Burundi rero nawe byakomeje kugenda byumvikana ko ngo nawe yaba yarafitanye gahunda ikomeye na perezida wa Kongo Atwani Felix Tshisekedi muri uburyo bwo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo zibashe gufasha ingabo za Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23. Amakuru rero nkuko akomeje kugenda abitangaza, urugamba muri Kongo ruhuza ingabo za FARDC n'umutwe wa M23. Amakuru akomeza kugenda avuga ko hari ingabo nyinshi z'u Burundi zakomeje kugenda zihasiga ubuzima. Nkuko rero amakuru akomeza kugenda abishimangira, bivuga ko ibwo perezida w'u Burundi yafataga umwanzuro wo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero 1/2 cy'ingabo yari yohereje zaje kuhasiga ubuzima. Nkuko rero bikomeje kugenda bitangazwa, cyangwa se nkuko amakuru akomeje kugenda bivuga ko rero mu gihe
perezida w'u Burundi yoherezaga ingabo muri Kongo, kimwe cya kabiri cyaje kuhasiga ubuzima, ndetse nibwo mu gihe gishize yongeye gufata umwanzuro wo koherezayo aba basirikare bagera kuri 600 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagiye gufasha igisirikare cya FARDC guhangana n'umutwe wa M23, ari byo byaje gutuma ndetse hagaragara humvikana umwuka utari mwiza hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Burundi ndetse n'abanyapolitike bakomeye mu Burundi. Rero bibaye mu gihe urugamba rukomeje guhuza igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo aribo ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za MONUSCO, tutibagiwe iza SADC ndetse n'umutwe wa FDLR ndetse n'iyindi mitwe ngo yihurije mu cyo yise Wazalendo, bakomeje guhangana n'umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru rero nk'uko akomeje kugenda abitangaza nuko nyine Evariste Ndayishimiye aya mavugurura yakoze mu ngabo ndetse no mu nzego zitandukanye, ibi byose abikoze kugira ngo bizamugeze ku mwanzuro yihaye wo kuba yakwiyamamariza kuyobora iki gihugu muri manda ye ya kabiri, ndetse akazaba yatsinda amatora ngo kugira ngo abe yayobora iki gihugu muri manda ye ya kabiri mu mwaka wa 2027.